tripulaciones preparadas ya. Hortze dagoz. Lehenengo kaletik Plentziko mutilak, Bermeoko mutilak, bigarren kaletik Lekeitioko taldea, Intzuntza, hirugarren kaletik, Santurtziko taldea, Santurtziko mutilak, laugarren kaletik, eta Lekeitiok be, merito berezia, ze final honetan, jortzi sartzea lortu dauz, kaso honetan Lea izena da, bosgarren kaletik. Izuntzako taldea Izuntzak ja prest eta Asier Mogoiako final hondiari hortze ba, infantil mailan, 5-ontzi Bizkaiko txapelketa jokoan, hortze ba, lehenengo kaletik, Arkote bigarren kaletik, Bermeo hirugarren kaletik, Izuntza lau garren kaletik, Santurtzi bosgarren kaletik, Lea. Hogei segundu ja, Mariokoa da. Estropa da, eta ia bazer gertatzen da, emoten du, lehenengo paladatan Bermeotarrek hartu da bera aurrea, Izuntza be hortze dago. Borroka horretan, lehenengo posturako borrokan, Santurtzi be favoritoen artean kokatu benke, eta Lea be bosgarren kaletik, emoten du estropada ona egiten dagoela, lehenengo luzearen erdiunera heltzen ari garenean. Eta gogoratu ingo dugu, mutietan, alebin mailan, txapelduna Izuntza izan dela, Lekitzarrek egindako denbora, 2:19:52, 2:19:52 para Izuntza, campeón de la categoría alebin, Arkote bigarren postuan, 2:21:19, 2:21:79 para Arkote segunda posición, y Deusto, tercero, 2:23:55, 2:23:55, final benetan, polita eskaini dozkue. Ume honek, alebin mailako gaztetxo honek, ia ba finalean zer gertatzen den, baina infantil mailan hurbiltzen ja. Lehenengo ziabogara, gogoan izan ziaboga bakarra da bela. Ontzi honek 1000 metro egin behar, 500 metroko luzebi, ziaboga bakarragaz, eta esan dugu modure, emoten du behintzat, Izuntza eta Bermeo, eta Lea be, hortze dagozala, aurreratuta, Santurtzi eta Arkopegaz begiratuta. Lehenengo posturako Leia beraz, Izuntza Lea eta Bermeoren artean, ia ba, erreferentzio hori, ziabogako referentzio hori zelan, zer eskaintzen dozkun erreferentzio horrek, hortze ba, Bermeotarrak ia maniobra prestatzen, eta hemen ikusten dugunaren arabera, Bermeo dugu lehenengo postuan sartuko dana. Hortze ba, Bermeotarrak ia maniobra egiten, lehenengo postuan Bermeo, bigarren emoten deu. Hirugarren kaletik Izuntza, hirugarren Lea, laugarren Santurtzi eta Arkotek ere emon duela. Esan genke, ez dugu izuzio hor lehenengo kalie, ia bat denbora ofizialak. Hemen zeba, Arkotek 2:12, Bermeo 2:7, Izuntzak 2:13, Itxasokamak 2:42, eta Leak 2:19. Tiempos en la primera ciaboga, Arkote 2:32, Bermeo 2:27, Izuntza 2:33, Itxasokama 2:42 y Lea 2:39. Por lo tanto, la pelea entre Bermeo y Arkote por ese primer puesto en la primera ciaboga. Hortze datoz, 5-ontzia ja, bigarren luzean, emoten du behintzat, Arkote eta Bermeoen artean izango dela Leia, Bermeotarrak eta Plentzikoak, Leia bizian hor, lehenengo postuaren bila, Izuntza be, hor sartzen da, peliko horretan, lehenengo bigarren eta hirugarren kaleak, Leia lehenengo eta bigarrena, kaleak direla, aurretik datozela emoten da, hortze datoz, Plentziko, mutila be, paleak izaten Bermeotarrak be, ez da betzi nahi, lehenengo postu hori mantendu nahi nabe, aiza perka ya las tripulaciones, última medio largo ya, parece que viene ya Bermeo, más adelantada, pero que Arkote también viene muy cerca, hortze bat Plentzikoak be, ala, izaten,
azkenengo luze laurrenean, Bermeo ematen dugu, horretik datorrela, baina luze edo batel bat baino ez da, Arkotek ez teletzi nahi, atención Arkote Bermeo Arkote insiste para que se mete en esa pelea, atención a las últimas palabras ya, Bermeo algo más adelantada, pero Arkote que sigue para adelante, atención en ese final, Arkote Bermeo, Arkote, Bermeo, azkenengo pelea taia saltuta, Arkote Bermeo, azkenengo pelea taia, Bermeo, ya Arkote, eta ya izuntza, hortze dator izuntza erolea de bosgarren kaletik, hortze da, final handia jokatu dabe, Bermeo Arkotek ere izuntza, jalea, laugarren postuan, eta Santurtzi zape, talo handiak, gaztean, eta bosgarren postuan, ya, final emocionante, la que nos han ofrecido la tripulación de Plencia y la tripulación de Bermeo. Se adelantaba en el primer largo de Bermeo y ha mantenido esa ventaja, aunque ha apretado de lo lindo la tripulación de Arkote. Al final, medio batel, menos de medio batel, baina Bermeotarrak aurretik eta garepena ba Bermeoko taldearentzat. Denborak ere esango doguz. Infantil femina, mesedez, infantil mailan eskatoak, urbildu ja. Irtera puntora, lehenengo kaletik Kaiku, bigarren kaletik Portugalete, Itsasoko ama, laugarren kaletik eta Deusto, bosgarren kaletik, estatza hartzen, urbildu mesedez, lauontziak. Gogoratu dugu denborak bien bitartean, infantil mailakoak, gizonezkoetan, txapelduna Bermeo, lau, berrogeta 6, 4:46-26 tiempo de Bermeo. Segunda posición para Arkote, lau, berrogeta 7, 4:47-26, segundo puesto para Arkote. Tercera Izuntza, hirugarren postuan Izuntza, lau, berrogeta 5, 4:50-85 para Izuntza. Laugarren postuan Lea, 2:07-6, 5:07-16, tiempo de Lea. Y quinta posición, Itsasoko ama, bosgarren postuan Santurtziko taldea, 2:6, berrogeta 14. No tengo ni idea, no quiero ni pensar. Santurtzi, popa. Santurtzi, popa. Portu, no tiramos. Portu. Sport tripulaciones. Eta infantil maila nesketan final hau. Hortze ez ja lauontziak emoten dugu lehenengo kaletik eta laugarren kaletik. Aurre hartu dela Santurtzi eta Kaikuko neskek. 20 segundo igarota, estropada baliokoa dugu. Hortze doiaz lauontziak lehenengo kaletik emoten dugu zertzoa eta aurreratuagoa doiela Kaikukontzia eta hirugarren kaletik be Sotera edo Santurtziko taldeak be aurretik doiezela barkatu. Laugarren kaletik hobeto esan da, hor gogoan izan hirugarren kaletik ez doiela inor. Primera calle y cuarta calle van más adelantadas, parece que Santurce coge la prueba de la regata, también Deusto se acerca ahí, algo más retrasada parece que va quedando Portugalete, pero muy igualada, a medio largo las cuatro tripulaciones que pelean por ese primer puesto. Kaiku por la calle 1, Portugalete por la calle 2, calle 3 para Itsasoko ama y calle 4 Itsasoko ama, calle 5 Deusto. Bueno, pues ya se están acercando a esa primera ciaboga, recordamos 1000 metros
una ciaboga para esta categoría infantil, en este caso féminas. Neskakia ba, ze maiez kentzen da ben. Bai, Santurtzik favoritoak dira eta aurretik doiek baina lehenengo kaletik be. Hortzik ikusten dugu, Kaiku, 0-0 atzerago geratu direla emoten dugu Portugalet eta Deusto, baina hori abisa de pájaro daukagun ikuspuntua da. Ia ba, neltzen direnean ikusiko dugu benetan, zelan duzen, laguntziak, hortze ba, urbiltzen ja, ziabogara. Santurtzi emoten dugu, lehenengo postuan, doiela, laugarren kaletik. Atención ya, maniobra Santurtzi, atención a esa maniobra de la tripulación morada, ya para Santurtzi, en primera posición. No hemos visto la calle 1, por lo tanto, esperamos a los tiempos también hacia Abogado y a Portugalete. También hacia Abogado Deusto, ya tenemos esos tiempos. Kaiku 2.40, Portugalete 2.52, Itxasokoma 2.43 y Deusto 2.58. Por lo tanto, Kaiku en primera posición por la calle 1 que no vemos por la embarcación que hay amarrada. Calle 1 primera, Kaiku en primera posición, Sestauko taldeak hartu dugu lehenengo postuan, lehenengo ziaboga hori, baina oso hurbile Santurtzi. Baina hementxe datoz eta hauze da ja benetako luzea, hementxe dator emoten dugu Kaiku zera aurrera duten datorrela, lehenengo kaletik, atención a la primera calle, Kaiku que viene más adelantada, eran 3 segundos en la ciaboga, mantiene esa ventaja Kaiku, ya veremos ahora en la recta final si la tripulación de Sestao es capaz de mantener esa ventaja o Santurtzi reduce. Atención a la tripulación de Kaiku de la calle 1. Kaiku dator aurretik, hori da emoten duguna, soterape, baladak izoten dugu, este betxinai, Santurtziko taldeak, hortze sartzen da borroka horretan, lehenengo postutako. Atención a esa champa final para las dos embarcaciones, muy igualada está también esta final, hortze dator soterape, este betxinai, se acerca mucho la sotera, atención, ese final del photo finish, atención, calle 4, calle 1, calle 4, atención la sotera, atención a Kaiku, sotera, Kaiku, atención a la sotera por la calle 4, Kaiku, atención calle 1, ya calle 4. Emocionante benetan, finala eskaini dozkuena 3 segundoko aldean, baina hemen segundo bakar bat, aurretik Kaiku eta hemen dator 3. postulako, txaloa Portugaleteren txale, hortze Portu, 3. postuan, eta 4. heltzen, hortze dator Deustuko neskak be, hortze da txaloa Deustuko taldearentzat, helmugara heltzen, hau Deusto, ya Deusto. Emocionante benetan, finala eskaini dozkuena 3 segundoko aldean, baina Itxasoko ama eta Portugalete, pesajera mesedez, batela pesa behar duzu ez. Eta Itxasoko ama, apesaje,